Sang hidup kadi asa punika ada jalma pangkang rencang nira aja makejang ene jani ada jelema mai ngapak pangkah campah cumangkah pesan Ring sampun ide yang betara pasupati puput mawa canda punapi melejat sunya raris ide yang pasupati melejat ngungsi genah ide ring sunyata raris ngarasi mangandika sapu kutia sapu nika raris ide maharsi markandiu membawa sarang sisyane sarang sami Udah paman sisian bape ajak mekejang ane jani bape man pawisik ring ide yang pasupati abangan abdat nusadawa ide betara ngician bape pawisik apang bape nabdabang ane madan gumine ditudi nusadawa kena Nah ane jani bapo medakon tekening paman mekejang kengken pinaka hidup paman jani nah lautang yang paman matur paman sisian hidup gele semado wawu asa punika bawas ide maharsi raris matur sisian ide sirarengan ya narasi makin nunas lugra didiang singgih ratu maharsi prada singgih maharsi sane mangkin maging sirlinge jadi ngungsi nusa inggih punika maharsi sane mangkin mapi karse jagi ngungsi lu sedau
tiang sami jadi Titiang sisian singgih maharesi maka sami jadi ngiring ngungsi sedawuh Arya titiang dan sida napi ke mawena nasapunika boya jawenden dios sandukan titiang nentan purun pasah ring anggan maharesi nona saja Arya ngasang arasi nunas lugra titiang newek nentan purun pasah antuk titiang nentan wanah nunas pewarah-warah tuntunan singgih maharesi resi makan dia inggih wa sapunika atur sisyane sareng sami ngeraris ide maharesi Markandeya gelis nyawis pamana saja satya bakti udah paman sisian bapu aja kejang yen kedo atur paman saja subakti teken bapu ada gados bapa nah sakit wala ada nyen pengide bapu tekening paman ada nyen paman makejang nutuk bapu ke nusedawuh apa makrana buka kedo nyen mama sawireh nusedawone punika kathah keucap suwa pringgo alintang tinggi Angguang malu jagat dengan seripit tengah kan nah ane jani ajak bapo yen kemo kan sedawuh dua ajak domas dogen yune Yang bapa nabdap bumi nah amun tu dogen malu ngiring bapo nabdabang bumi didu di sedawuh Garis resi makan dia inggih cerita yang sane mangkin
pidadap ide Maharsi Markandeya selanturnya nih. ngungsi nu sedawa sia-sia nema ngiring Ide Maharsi Markandeya raris memargi kairing antuk sisyane Thomas diri. Mamadi rahina dalu Ide Maharsi memargi medang ranjing wana nenten ngetang raina wengi. rawuh marang nu sedawa Gatrida ring sampune ide Maharsi kairing sisyane rawuh ring genahe ketujuh inggih punika ring nusa dawuh. rares ring sisya sami mawos Rares ring sampune ide pakulun ide Maharsi Markandeya rawuh ring nusa dawuh rares ide mawucana ring sisyan ide nimake sami. Nala wodang ngagal ala Udah paman aja mekejang sisian bapu aja mekejang. Nah ane jani lautang yen paman ane jani ngagal ane madan alas nenek nana. angan waduh Tuhan Di subane raris alasi kegagal lautang yen paman ngai tongos mamondo yadin padukuhan. Siang nida nyereng tita tinggi sisian ide Maharsi Markandeya ngiring tidak bermangkin raris mengario ngagalalas monggo tabu agung ale di sisian ide sami makarya sebut ganti raris monggo taru sane alit-alit yadin sane ageng. Awal itu. Kedang lutut sami raro santoke alase kegagal Ya dangin. kidang yaden lutut sane wenta dirike raris rarut ngungsi genah sane lianan. dewatare nusa dawa ring kalaning punika punapi raris para dewatene sane melinggih ring nusa dawuh. kagiatan aksi sia-sia monggo
Para dewata dewati ring sedawa kegia ngaksi sisian itu maharsi markandiyo mawar aslan Rares ngatak rencang ide betara sanenya nak ring sepedawu punika nenten asum warnu rahep rares ngatak ane madan rencang ide maka sami Boda putri kalau kali ide betara ngadak sananing rerencangan ide sane marupa Buddha budine maka sami boda kalane aing ring sampune para Buddha kala sami rawuh ring ajeng ide betara raris matur sinarengan Ratu Nabi Wentan karya ngesengin aing pakulun paduka batara napi wenten karya sane mangkin mawinan iratu ngesengin di tiang yang batara Tidak ada sedih, harus tuh sedih harus. Sudah dikacau. geling tuh nah geling nah nyanda masuk mama geling nah ide yang betara raris gelis nyawis petaken rencang ide kadi ya sapunika ada jalma rencang nira aja mah kejang ene jani ada jelema mai ngapak pangkah campah cumangkah pesan dosa yang madulurang ayatnya jelema entu pangkah pesan ngagalala sedini dusing ngaturang ane madat upakaran yang tanding